يا من عصيت الله يوما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip no Allah mga pangsami, maadap tanok manang kaya mga gawi apri para dutanurun sa kapamilitan sa mga nakuda si ko mga darpatano. Beluin tanwa mga nakuda si ko mga darpatano. Na aya pato terkita no nagyang kutua kapupakala usarik tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagusu para tiya tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pada adi tanu mi penderay nun na pupakalas so mga kanal tanu nagusu sabut tanu si iku mga ahkam syar'iyya amanunumpang si iku mga galabak tanu. Yuti sabab aya kusay tanu si sagyang kaiyama baba video. Na pagaluin tanu so pada mga sabab akia pakarata uraswa maana so kasuburno. Mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala suraswa kuda tanu penekapangaluya ku mga sabab akia pakarata iyan. Na aya pembetuan saraswa tigu mga ulama na ma yu'ta lil insani li ajli an yu'ina al mu'ti ala akhdhi ma la yastahiquhu. Sakanya natigan so ipambagay sa isang kutua manusia adi suburnuan. Kaanian nakaugupi agi ang kutua mi suburnuron ko kakuan yan sang kutua din yan makakabna. So mga ulama tanu na miumpong siran kutlo adi ikasangkapanan si ikuraswa kasuburno. Sakanian so perak barandia mga diandi sutigtan wa mga kapasadan api anda si isagyang kanan atalo imabaloy ai pamagayo kor kaudato udi na solidirian baloy niran sambi agyang kutwa buto ka koka kwa kibugan kakiranon na pupakasul si isagyang kuto araswa apya ka haram wa agamatan wa agama Islam amay katarimaan ka. Mga urip ni Allah subhanahu wa ta'ala isa apad sabab akya pa karata uraswa na aklu amwalin nasi bil batil. Pagkaarabak agyang kuto mga tamok o sabaad sa aya kapupakaw kityan na haram nagyanan na inisa paranan o agamatan o agama Islam. Aya katuru Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah ayatan amagatus agwalo pulo agwalo. Tigo Allah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Aya inip maanaw no Imam At-Tufi rahimahullah natigin na uban niyo pagkua. Giyang kutuwa al-akl na inip maanan yan na al-akd. Sabab sa swatigyan so al-akl na giti man ama kasusugusi sa giyang kutuwa kapkuwa si sa giyang kutuwa tamok. Uban niyo tigin pagkua sa mga tamok o sabaad kanu sa aya kapupakaw kityan na haram. Na isa ukit haram. Apupagukitan kung di kasusuka ta si sa giyang kutuwa tamok na suraswa. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kadua, nasuraswa na minal kabair. Maana padaku mga ala-adusa. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ayami aluin yan hadith apian utulu Imam At-Tirmidhi. Inaluy Imam At-Tirmidhi si ko kitab yan ini ngaranan sa Jami' At-Tirmidhi. Kiyukumu mga muhaddithin sa hadithong sahih. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi. Pimurkaan wallahu subhanahu wa ta'ala. So tau adi isuburno lagu di maki suburno. Nada atau kamurkaan wallah. Sa awatan yan si isagyang kutwa limo yan. Badi ayah sabab na miyakang galabag sa kanyan sa mapenod. Kaya sababan mapenid adu sa kasababan si sagyang kuto akakapatuton umur ka wallahu subhanahu wa ta'ala nagusurangit rarangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayay katlo mga urip no Allah nasuraswa na matatagurwag yung kuto at ta'awunu ala al-ithmi wal-udwan katitabanga si sagyang kuto adusa nagukapriridu ay. Ayay katlo wallahu subhanahu wa ta'ala si sa suratul Ma'idah ayatan ay ikadua. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Ubakan watigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Titabanga si sagyang kuto adusa nagu kapriridu ay. So ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala
Na aya pato terkita no nagiyang kuto kapakawatan niron amay ka skanian na makamumuayan. Amay ka di makamumuayan aya pato terkita no nagiyang aya pato terkita no nagiyang kuto akaadayan nagu diron kapenggalab ka mangoripun wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama tanong na iniguri sila. Tigiran ma hurrima akhdhuhu hurrima i'ta'uhu. Inaluyanan Imam As-Suyuti sa kitab yan iningaranan sa Al-Ashbah wan Nadhair. So at tigiran so piyakarata agiyang kuto kakwaon na piyakarata mambu piyakaharam mambu agiyang kuto akipupungumaganon. Mga pagariyami pagkabeloy lidir o mga dato na pananggila iniyo surarangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kuto adinyo di kang galabak na maka uugo pa kano si isagiyang kuto adusa. Apakasabapan ko kapakaadan o kaprirido ay kundulun-dulunaan. Mangoripun wallahu subhanahu wa ta'ala ayamulimpusan apagaluin tanu. Kaya sabapan sa kaya pakarata uraswa na shahadatuz zuhr. Maana kasiksi sa karibatan. Ay tinudan tanong na subuto na amana, maana sarig, na sarig na ay kapang gira-gira yang na si isagiyang kutwa, okay, pipa kaya kapang gira-gira yun. Mga oripan wallah, giyang kutwa masa akang buto ka kapamili ka sa dato, na amay kapili na kaagiyang kutwa dato, na ayam ito turuto na pisak si anak kaaskan yan, ipatot ang datoon. Beluin anak kuda. Sabab sama asa-asaw na giyang kuto, di na matatagurun agiyang kuto. Apad ipagilay si isa giyang kuto ada tukukan ditoon. Na kagiyas ka na misaksika. Na aya pato terka na din ka pakalilipatan na giyang kuto akatiru wallahu subhanahu wa ta'ala manunumpang ko kasaksi. Tigu wallah, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Saben-sabenar apa ki surat din. So kaya saksiran sa mga kabukagan na isumariya kiran. So Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayap yakito kawanian rakitanu akasalaan. Udi na kebulusan umanga tao adi seksi sa karibatan na sunara ka jahannam. Sibut na nasi sagiyang kuto hadith apianutul o al-Hakim sa iku kitabiyan al-Mustadrak sa tigyan na hadithun sahihul isnad. Tigo Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidu zuri la tazulu qadamahu hatta tujab Allahu lahum an-nara. Sudi saksi sa karibatan na di din makaugagyang kutuang bala apalun yan. Taman sa dirun kapak ito kawan. Amia patut rakanya nagyang kutua kapakasuldian si ikunar aka wallahu subhanahu wa ta'ala. Mangoripun wallah mga bangsami. Pelulubuan tanu so katagudaya naguso katagumpiyaw mga ingid tanu. Nalalayong tanu tatadman aso kakakuatanu ko katagumpiyaw mga ingid tanu. Nami sasangkutanan si ko kapakapilitanu sa mapia ada to andudunu nagiyang kutwa sarig nagukalak si ko wallahu subhanahu wa ta'ala pakandud na kanto kanu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.